mwese iyo barongoye umugore umuzana kugira ngo bambwira ati courage ubikora neza nibo je ubundi iyo bandondeye imparura ko ari abafana banje bandondeye kubera ko hajya urukundo ruja aho urundi ruri nibaza neza yuko nta urandondera nk'akademu kukudraga kadakijijwe ariko kagukunda nyina kubwira ndagukunda nico giye wo mwankira kweli kandi umubisanga ntakijijwe mugara gukunda urumva gukazo kenshi haraho usanga abantu batwandikira ugasanga batubwira ati mbega ngo tujya dukobwa kenshi tubamuba ngo tujya dukobwa kenshi mu kinana ngo iki niki ngo hajyanye mu cumba turabona kujya kuza Bujacu TV muherere mwese mwiriwe bwake mugoroba mwize gitondo cyiza ndazi ko Bujacu TV mudukurikirana muri kwisi yose ndakubisa gukora subscribe na notification kugira ubandanye ubona amakuru ari update muri kumwe na Simon Pro behind camera turi kumwe na Jude niwe muntu aduha amasanamu ameze neza ndi kumwe n'abajana shakaza abajene baje gute bari mu biki baje mu biki mwenda muzi ni Remy Nice umukinyi wa filme ndundi amaze gukina filme nyinshi comedy nyinshi ubundi baraza kwidondora kuko ntawe nzi neza kabisa. Remy hari ico narengeje ko muvyo navuze shaka navuze amazina yawe atariyo tubwire. Ku byukuri ntaco warengeje ko ni Remy Nice akaba abavyeyi banyise Habyarimana Remy sinigeze mpindura ni kuvuga ni Remy Nice ego Remy Nice ako ka nice kariko che nice nako wizaniye nyene maze kubona yuko ibikorwa byawe bimenyekaye nice nakantu kazina ka nice kagiye ko muri 2015 niho natangura kuguza Facebook ico gihe hama rero kubera nari umuntu akunda ku postinga amafoto meza nambaye neza aho hambere burya narambara neza gose cyane hama rero abafana tonga kumbwira ati nice vraiment nice gushika naho rongiye muri filme rero gatangura kunkurikirana niko rero kusanga afana bose bamaze kamenyera nice basi nyene ndakanezererwa nanje ko nyene nice n'ubu uraberewe kabisa sinogenda ntakavuze urakoze cyane nawe akazina kawe sawa nitwa Eric Nirameba nje bazina banje banyishe yego Eric Remy Nice nashaka kubaza ati niko kina bahuje nibaza ko ari ibintu bisanzwe aba bose nabakinyi ba filme umwe n'umukinyi wa filme undi nawe araza kutubwira ibyo asanzwe akora. Eric usanzwe ukora iki? Ndi umukinyi wa filme yego. Umaze gukina mu ya filme? Brenda no guhemuka. Kumbe sinenzi ko ari wewe kabisa. Ego Remy Nice mumuzi muri filme cyane ubu irikira traininga cyane ni inyuma ya zero muri make niko nkora filme zishika kuri zitatu icarimwe ndiko nkina filme irikira kundwa cyane n'abantu benshi cyane yitwa inyuma ya zero aho nari mfise umudamu atabyara abantu benshi barayikunze cyane ntibagiye ni yitwa Brenda nayone yarakunzwe cyane n'abantu hari nini ndiko ndakina yitwa Bad Friend aho ndi kumwe na Sami zose ni filme ndikunda kiri cyarime kandi hama ntibagiye no mu guhemuka yose hose ndiko ndayikinamo yego
ni Remy Nice ndibuka yuko iyo minsi heze twaragiye turakora na filime nyene zitandukanye ariko ubu wagumye ko kabisa ndagushimira cyane uri umukinnyi ariko abyitwaramo neza. muri make Simo jewe ikintu cya mbere mu buzima bwanjye ndanka gucika intege kandi ikintu ntifuza no gukata ngo subira inyuma kuko inyuma nta kiriyo ikintu nshira imbere no kugenda imbere urumva no kugenda imbere rero nico gihe no kuvuga sinigeze mpagarika narabandanije filme n'ubu ndacyabandanya ukibwira ati none kubera iki hubwo uriko ukora filme nyinshi cyarimwe ni kuvuga filme ndayikunda cyane nibwo buzima bwanje novuga ko ari nka mama ndayikunda kabisa cyo bita kuyikunda niyo mpamvu ntigeze impagarika kuko novuga ko ari nk'akazi kanje yeah. Filime nyuma ya Zero, filime Guhemuka, Bad Friend, Brenda, muri zo zose niza abafanzi bakubwira ati hajya kabisa waratwisura twemeza. Okay, hari filime yitwa ndakuronka ama feedback y'abantu benshi banyandikira bakampamagara inyuma ya Zero hama na Brenda niyo filime kabisa novuga ko nakubise kabisa nanje nkumva ko nkubise kubera ko inyuma ya Zero yoyo abantu benshi hari n'umumama ryari hirya y'ejo yampamagaye ampamagara ari kararira cyane ambwira ati vraiment mwakinye ibintu byambaye ko ibintu mwakinye je navuye mu rugo narirukanwe mu rugo kubera ntabyara ariko mu nyuma nari ndadoronka kana ati rero ndayiravye ndarize none umuntu ndavuga ati iki nicyo tuba dushaka haraho kina filime ugasanga iyo filime hari abantu byabaye ko cyangwa hari abandi bantu bitarabako cyangwa hari n'abandi bantu bizoba ko bakayibona ni kuvuga kenshi dukina ku bintu biba bihari kabisa ya ego. Remy Nice ndagushimire cyane ngaruka gato kuri Eric menga ripoze sana nane munaba yambaye amashati neza none yambara agashati kakagorora fresh mugere muzanga yambara imipira ni hatari biratandukanye. Eric vyakenze gutuze muri film menga uri pose ukuntu menga uri mu pasteur urumva ko byagenze sanzwe jewe sanzwe ndumuvuga butumwa ndakorera Imana mugabo rero ikintu byagenze kugira ngo nje mu bintu bya filme novuga yuko nta nkomezi nyinshi cyane nuba narabishizemo kuko byari mu ndoto zanje gute kandi nari nsanzwe nkorera n'ibyo byo gukorera Imana byivuga butumwa ni kubera yuko nkiri muto nakunze gukurikirana abantu bakinanye n'ibintu by'ubukozi bw'Imana bavuga nanje ni nabo umukozi w'Imana nzoza nkina amafilme nigisha abantu kuko hari ibindi bintu tugenda tuvuga ubutumwa ariko iyo abantu uraza abantu bagendera mu byo babona gusumba uko bagendera mu byo bizera rero umusanzwe akenshi twebwe nk'abana b'Imana tuyoborwa no kwizera ariko abisi cyangwa se abatemera cyangwa se abatarakizwa bagendera mu byo babona rero kugira ngo ushobore kujya muntu kugira ngo umukure umushire muri kwa kwizera nuko hari ibyo umwereka bigaragara bigatuma yemera akizera nawe mu nyuma akazokwizera ibyo atabona ariko nuko aba yarabanje kubona rero cyane ngira inzonzo zizavuga ati ndashobora kuzokina amafilme nkagaragaza nkagira ibintu bimwe bimwe mu bintu bijyanye n'iby'Imana nuko rero nabigizemo inzozi mugabo rero mu nyuma yaho byatanguye nyene nkuko nyene nkora ikiganiro mu nyuma nyene nisanga ndiko nashyitse muri filme ndiko ndakina kandi ndizera neza yuko imbere ni heza. Eric uri umukizwa canke umukozi w'Imana yageze se neza gusomana kuryamana mu gitanda birakorohera ntazo barama anezo bogwangira java bikugora mumbarize yuko bazimuhaye ko yozikina yana byumvise urumva bazimuhaye nta nizo boma
ko banansoma izo baziharemye baziharemye. bo je muri make kabisa nkuko kuva kera ku bintu niyemeje jewe nta sene nimwe icyo bita isene zose uko zakabayeho nta sene nimwe ushobora kumpa ngo ndeke kuyikina kandi Imana yaramfashije cyane ibyo bampaye byose ndabigukinira kujya nyene wabishatse ko ndabigukinira jewe sindaba ngo niyo mu gitanda canke ngo niki kuko je hajya mba ndi mu kazi sincagura kabisa umpaye akazi kujya nyene mbukeneye ko ndaguterura ibi ndakuzana bujya nyene nimbukeneye ko ndakuzanira ibi ni kujya nyene mba ndi mu kazi mba ndi mu kazi kubera ko nabyinjiyemo ndabibona naritahuye nta masoni mvuga ngo ni ukununku namaze gutahura ibanga ry'akazi kanje kuri filime nyuma ya zero turabona mama warakaze sana kandi menga n'umukazana hari akantu wewe ubyakira gute mu gihe uri kubona mama wawe ameze uko umugore nawe ameze uko nawe umeze uko mwese batatu gacumenga mu meze gutandukanye bo muri make filime nyuma ya zero mama wanje yarayikaze cyane kubera ko mwese basanze mumenyereye neza ko ngaha mu Burundi mu gihugu cacu ko iyo uzanye umugore hajyanye ngo urugo rwose ruberwa n'umwana abantu benshi murazi mwese iyo barongoye umugore umuzana kugira ngo akubyarire kuko hajya ngo niyo ngabire ya mbere iva ku mana ngo ni umwana sivyo rero uzurabe n'abagore benshi bagiye mu ngo nyinshi batarusakana ku by'ukuri ntibabasha kubaho neza nibyo bintu nashatse gukina kugira ngo nerekane ukwihangana kw'abagabo byo umugore wanje ntiyabyara muri irya filime ariko kuba atabyara naragerageje kwihangana mama wanje aravuga ati sohora iyo sema yuzuziwe se mama wanje arankarira gusa avuga ati sinabyana narakubyaye aragomba kumwirukana mugo nanjye ndahagarara bwuma navuga ati mama uyu ntava ngaha ndamukunda kandi Imana izomwisha no ncituma twace twita n'inyuma ya zero buje inyuma ya zero munyuma umugore wanje yaratinze arabyara yani ncituma abantu bikanagombye gukina nigisha abagabo benshi barongora ugasanga mini biratevye kubaronka kana kugira ngo baze baronka ingene bashobora kwihangana kubera ingo nyinshi zirasambuka kubera ko kuri bivanye n'ico kibazo cyo kubura ikibondo. Let me nice hari iyo abakobwa kesha bagiye muri movie usanga abagabo benshi babagora bakabatongoza ko bababona cyane aba diaspora ko kanungu manda kavuga cyangwa banashaka n'abarundi barabarondera cyane ariko sinzi ko kukoti y'abahungu nabo harababarondera ndivuge kuri we nimba ari umaze kukurondera utubwire bo nikuvuga je kuri ico Eric we ni pasteur ntawe umugora je kuri ico novuga yuko kubera ko baraturondera batubwira ati courage bivanye ibikorwa byacu dukora ariko kenshi nkunda gutahura neza ko bandondera kubera akazi kanje bivanye n'ikorwa mba nakoze nkavuga ati bambwira ati courage ubikora neza nibo je ubundi iyo bandondeye imparura ko ari abafana banje bandondeye kubera ko bivanye n'amaranga mutima bivanye n'akazi kanje nakode bivanye na filime nakinyika muryohera mikamukora ku mutima akumva yo nyandikira akambwira ati courage oya ivyo ni bisanzwe ivyo ndabizi ko bibandi ko ndavuga ati nkokoro nk'ikimama kikakorondera ati je kweri ndavuga babashuga mami kikakurondera gifise inoti kikakumena kinoti nyije wo kwemera bo iryo nibanga ryanje numva nto kwishurira ngaha mugabo rero cyo no vuga coco hajya urukundo ruja aho urundi ruri nibaza neza yuko bo nta urandondera kandi niho yondondera sinibaza ko Jovana wo kwemera andondeye twabivugana pasiteri cyangwa je nakwise pasiteri kubera kabisa maze kumbwira ko uri umuvuga butumwa musanzwe musengera he dusanzwe dusengera mu ishengero rya Living Word Church wowe nta bintu ubona muri filime ukavuga ati ibi bintu nabigiyemo kweri ni iby'abantu batarakizwa bo urumva
uriko uraraba muri filime hariho nk'ibintu ushobora kubona ukavuga ati ibi bintu uyu muntu yifashe nabi ese uyu muntu yabakikije ariko ikintu rero cyaje kuntangaza maze gushika muri filime nuko ego antuka abantu barakikijwe bamwe bose barasenga nasanga ari ahubwo bijya babigira kubwo kwigisha abantu kuko nanje niyo nashaka kugira ngo ndabikore nigisha abantu sanga nabo babikora kubwo kwigisha abantu atari zo ngeso zabo nabo nabavuga butumwa bashobora kuba atari abavuga butumwa ariko ari bari kindi kintu ngiye kuvuga ngo yego ndakubaza kandi uvuga butumwa nka Remy n'ubwo bwanwa n'amasheneti je yoza kumbwira ubutumwa ndakubaze mbega kuvuga ngo nka Remy n'ubwo bwanwa ubu bwanwa sinabuhawe n'Imana ariko yakubwiye ubugira uko nenda kubaze ko bwanje ku mubiri wanje ni kuvuga ubu bwanwa urumva usipoze kari nk'umushatsi ari nkuko nogira dread kuko iyi mishatsi canke umushatsi twawuhawe n'Imana hama amasheneti nayo usipoze ko ari nko kwambara iyo nkuko kwambara impuzu runaka hamukabirwa iyo ntavuga ngo nuko ndi umupagani mbeje wanashaka nagenda kijijwe gose cyane neze ndavye kubera abafanzi nasanze bagoye bafata uko gutandukanye Alvera ya postinze ifute kumwe na Estime bara komante ngo nimba mugiye gukundana ngo ndakuhevye n'indirimbo zawe ndazifuse ibintu byinshi ariko no baba bazi nk'ubu babona nk'ubu wewe ukundanye nk'akaronka umukobwa w'umukizwa bakavuza induru tiyohoho karabaye rero tuyo n'umunyavyaha ukuntu abafanzi babona umuntu bakamucira urubanza kari umunyavyaha ni kuvuga izo ni ingorane duhura nazo kenshi hari aho usanga abantu batwandikira ugasanga batubwira ati mbega ngo tujya dukobwa kenshi tubamuba ngo tujya dukobwa kenshi mu kinana ngo iki niki ngo hajyanye mu cyumba muba muri shambe ngo hajya nyene ariko nyene ntibatabura ko kaba arakazi ariko nyene rumva nimba Ruvera yagendanye n'uwo mutipe bashobora kuba ariko bategurana ikintu runaka rega gukizwa nibaza neza yuko gukizwa ni mu mutima urumva yego nivyo pastor no kungeso no kungeso Remy aragashize niza gatoyi mikoro ndamubaze none pastor ndakubaze kungeso nko Ruvera mbese muramuzi ko ari umuvuga butumwa nawe n'umuririmbyi arimba gospel urumva Jesse mvuze Ruvera mvuze kubera ko waruvuze ngo gukizwa ngo ni mu mutima gusa nivyo ni ku mutima ariko abantu bakenera kubona inyifato zacu tugaragara gute hamwe no ku mutima kuko ku mutima ntibashobora gushikayo ariko ibiri ku mutima nivyo biseruka hanze kuko biravuga ngo uko umuntu yibona mu mutima wiwe ni kwari bisigura ngo ibiri ndani nivyo bisohoka hanze none pastor ndakubaze gatoyi nubwo ntari mu journalist mbega nk'ubu unye haje nk'akademu kukudraga kadakijijwe ariko kagukunda nyine akubwira ndagukunda nico gihe wo mwankira kweli kandi umubisanga ntakijijwe mugara gukunda urumva gukunda si bibi sivyo turakunda kandi na Yesu atubwira dukunde nkuko nanjye ndabakunda sivyo ariko urukundo ruratandukanye hari agukunda yuko nyene shaka kumubiri uzomubera umugabo ntakijijwe none niki cyo binyemeza ko ankunda nuko abikubwiye none ikindi cyo kwemeza none ikindi nano cyambaza ni bangahe bamaze kumubwira ko bamukunda bamaze kubibwira nde uwo mukobwa bamaze kumubwira ko bamukunda bose babaye abagabo biwe bashobora kuba atabahari ariko akaza nyine agutuye ico kibazo none ndakijijwe ntiwo mukunda none ubizi gute ko atabahari birashoboka bishobora kuba byo wabishoboka reka tubishyire muri anteplante ego biragoye gusa abafana nasanze babafata ugutandukanye gusa baze bumva yuko ari ibintu bisanzwe bazi ko abantu bakina filime ari abantu bavayu abantu babanyabyaha abantu biki ubu munsi we muravyiboneye mubonye na pastor iki Remy vuba cyane tuzoza tuganire ku kazi ka filime naje cyane ndabibutsa kubandanya baraba filime inyuma ya zero ndabibutse filime inyuma ya zero iri kuri Girag TV kugira subscribe hama basimbiye no kuri Rukundo TV News barabe Brenda filime bakunze cyane yitwa Brenda
batibagiye no guhemuka tukaba turiko tubateguriye na surprise ya filime ntarinze kuvuga mu minsi mwibuke kugira subscribe kugira ngo iyo filime ku byukuri ntizobacike ivyo biri kurinde kuko ukinira muri Jiragi Rukundo Music mwe misi nakona no muri Bollywood uburi hehe iyo filime tuzoyisanga ko kumvuri heshi basha imbaheshi nk'imvura kabisa iyo filime izobazoyisanga kuri Rukundo TV News TV Rukundo Music TV Rukundo News TV Rukundo News TV ni kuvuga ni filime ntaze kuvuga mugabo tugiye kubategurira ebana atahandi hantu bazaba barayibona nta kuri Rwanda vuga Pastor nawe burimo nzoba ndimo ni kuvuga ni filime izobikozwe ku buhinga butamenyerewe ngaha mu Burundi ni filime atawundi muntu ngaha mu gihugu cy'u Burundi nibaza ko arayikina bagiye baragira subscribe kugira ngo tuze ntibaze bacikwe yego Remy ndagushimire cyane zireko nundi mwanya tuzokenera tuganire tubwire amakuru tubwire aho akazi kageze tubwire aho filime igeze nizireko tuzokuroha nta kibazo na kimwe kabisa je ndahari nimwahamagara nzobita murazi neza ko ari mwebwe babosi bacu mutuma dutera imbere mutuma abatatuzi batumenya ndagushimiye cyane kukanya nawe wampaye n'ingene wigoye ukansanga ahantu kugira ngo dushobore gukorana ikiganiro akajambo kamwe kuba sinakajambo ijambo go ntakajambo kabaho ijambo ubwira abafansi bawe n'abasanzwe bakurikirana filime inyuma ya Zero Blender n'izindi nyinshi ugiye gukina no guhemuka basha umve ndababwire basha akajambo ngira ndababwire rero nukuri ndabakunda cyane mwambye yuko cyane yo nkunda kuntu mumbwira ati bikora neza ugira iki nukuri birantera intege cyane mubandanye musharinga ibikorwa byacu mubandanye mudushigikira mwebwe ba boss bacu hama ntimwibagiye no kugira subscribers kuri Buja Today TV ntimwibagire kugira subscribe hama mugiye n'amapartage menshi like niki kugira ngo tubandanye dutezanye imbere duteze imbere filime ndundi kwa kundi nyene Pastor akajambo bwira abarorera ibikorwa byacu n'ibikorwa byanyu akajambo nababwira nuko turabakunda cyane kuko nibo batuma dutera imbere kandi nibo batuma ibikorwa byacu biguma byaguka ikindi nacyo nuko boja kuri Buja Today TV bakagira subscribe kugira ngo ibikorwa bishishikare kubandanya bitera bica imbere ikindi nacyo nuko boja kuri Rukundo News TV naho nyene ntibibagire kugira share like hana comment ikindi nacyo nuko no batumirira bagashobora guhashika kuko hari bashobora kwiyumvira ati tumwitwa pastor canke iki sivyina oya nivyo ndumvuga butuma sivyina gusa hari bashobora kwibaza ati nivyo muri filme oya barashobora kuzoza bagashika aho eglise iri kuri Living Word Church riri mu Kamenge twara dukorera mu Kigobe ariko ubu twaravuye dukorera mu Kamenge kuri 8e Avenue numero 25 quartier Songa bashobora kuhashika mwanya wari wose bakabona ibikorwa byacu apari y'ibikorwa bya filme n'ibindi bikorwa dukora kubwo zamura umurimo w'Imana ariko ibya filme byose bitubishira hamwe kugira ngo dushobore kubaka igikorwa cy'Imana byose ni iby'Imana Remy wumvise ko ari kuja kumviriza ubutumwa bw'Imana Remy nyene uyu nyene ntuzuramusiga Remy aramaze kuza ariko nakubwiye mu kiganiro hagati ko jewe bijya nsanzwe nanje senga cyane gusa sindise kuba umupasiteri mugabo basha ndasenga gose kwa Mungu sinsiba kabisa nta nama no gucerwa sincererwa naje kujya nzohava mvuga butumwa mugo je nzovuga cyane muri filime yego Imana ibahezakire cyane turagushimiye cyane sawa murakoze